Assalamu alaikum. Na risome injili ya Isa Kristi yangiwa na Markusi. Msomo wa Isa yahusu najisi. Suku, watu wa ishama ya Mafarisayo na bandhi ya mafundi ya sharia wala Yerusalemu wangulizana mbele za Isa. Bas, wafahamu bandhi ya maswihaba yahe yakodia madipe hamihono yenza najisi, yaani bila uitwaharisha. Mana Mafarisayo na pia Mayahudi wangina kawadii kabla wao uzitwaharisha hauzuri imhono, haudunga zimila za wazade wao, na wamolawa bazari kawadii neka kawazitwaharisha. Wanatsena mila nyengi zangina wazidungao, mauri de namna wahosao zikombe, shia za sufuria na nyungu za shaba. Bas, Mafarisayo na mafundi ya sharia yale wamjisa. Mana chini maswihaba yaho kaya sodunga zimila za wazade, bali wao udia shahula hamihono yenza najisi. Isa awajibu, wanyu wanafiki, chume Isaya akana haki wakati akojuza marongozi ashukidziwawo julanyu mauri de iheri yongihwa. Umati unu unihishimu hamalomo, badi roho yawo yambali na wami. Uniambudu yawo kaina faida, yimsomo wa yitoao amuri za shium binadamu. Isa engedza tena, wanyu ulisha zinyamuri za Mungu, mudungu mila za wanadamu. Awambia raha, wanyu ulatsa hauzuri inyamuri ya Mungu, ile mumsike mila yanyu. Mana Musa arongua, muhishimu babaho na mayaho. Tena, tu atsomuru hanao babahe au mayahe, atsolazimu au lawe. Badi wanyu, musurongua ambaneka mtu asumwambia babahe au mayahe, imali nitsoshindrao ni husaidie nayo iyo korban. Mana ya vavo shitu yatamaniwa Mungu. Vavo musumkubalia asumsaidi mayahe au babahe na itsokao yonsi. Haizo musupua sheo urongozi wa Mungu hazimila zanyu mwazihensi. Amwesa musufanya nyengi zangina zifanao na zile. Wakati wangina, Isa ahiri raha idunia imjilie. Awambia, na mnivulishie piyanyu, tena muelewe. Kavusi yonsi ilio vonze hamshu ishindrao imnagisi ya mongia moni hahe. Badi izo zilawao moni hamshu de zimnagisio. Kula aliona makio ya ukia na kie. Wakati alisha dunia ile, angia moni na nyumba, maswihaba yahe ya mzisa imana ya mfano ule. Bas, awambia, wanyune kamusushindra muelewa. Kamusuelewa ombaka vusi yonsi ilio vonze hamshu ishindrao imnagisi ya mungia moni hahe. Mana iyo kaingia rohoni hahe, badi mimbani hahe, amwesa ulawa mwilini hahe. Haizo ajudza omba pia za hula halali. Arongoa tena, zila wao moni hamshu dezimu nagisio. Mana de rongu moni, rongu rohoni hawanadamu, de vula wao fikira mbovu, uzinzi, shahawa za peu, wangamifu, uwizi, uvenza upara, zichendro mbovu, udongamanyifu, maendeleo mboya, uona uivu, ukufuru, udziona na ujinga. Pia rongo mbovu zizo ulawa moni hamwanadamu, na izo
dezimnagisio. Marahaba watukufu.